وبرگری ئەمریکا لە دۆها باسی ئەفغانستان دەکەن. بایدن سەردانی شوێنی زیانەکانی گەردەلوولی ئێدا دەکات. کەسێکی خاوەن پێداویستی تایبەت و ژینگە پارێزی. تەماشاچی لە خۆشەویستی دەمەتان خۆش لە واشنگتن دیسیەوە خۆشاتەوە ڕای بەرنامەی کورد کۆنەکشن دەمژمارنەوە نیمە شەوەکی و دەم واشنگتن هەینی هەفتە مانگە ساڵە 2021 من جانی دیلان درۆ دەگەرمە کارمەندەی لە بەشی کوردی پێشکەشدان کەم ئومیداوارم دەمیگی خۆش وەلمان بۆنە سەر. سلااو و رێزین من ساڵح دەمی ژەرجیش بۆ وە گۆدارن هێژا بەری ئەم بەرنمەیە دەست پێ بکەن دخوازم باڵەوە بکشینم کۆ بەشێ کوردیە دەنگی ئەمریکا ڕۆژە شەمیە 11 ئێلونێ وەشانەکە زیندیە تایبەت لەسەر فیسبوک و رادیۆ هەبە دەسخەڵڤەگەرە بیستان یا ئێریشین تەروریستین 11 ئێلونێ لە نیویۆرکی وەشانە زیندی دەمژمێر 8 سبێ لە گۆر دەما واشنگتنی ئەنکۆ سێ پشتی نیڤرۆ لە گۆر دەما هەرێمە کوردستانی دەست پێ دکە چاوەرێ بن. وزیر بەرەڤانی ئەمریکا لۆین ئۆستن و دەرڤە ئەنتۆنی بلینکن ئیرۆ لە دەوحایە لەگەل لە هەفتای خۆی قەتەری کۆمبوون ji بۆ گوتوبێشکردنا هەولên دەرخستنا ئەمریکی و ئەفغانیان ji ئەفغانستانê و hin mijarên dinên herêmî. Berpirsekî Wezareta Derve roja dişemê gotibû ku 4 Emerîkiyên din bi silametî ji Efganistanê derketin û wan riyeke bejayî bi kar anî bo dewleteke cîran ku navê wê diyar nekir. Piştî serdana Qeterê Blinken diçe Almanya ji bo dîtina hêzên Emerîkî û penaberên Efganî li bingeha ezmaniya Rastein. Her wiha li gel heftayê xwe Almanî seroktiya kombûneka online dike ku wezîrên 20 welatan lê amade dibin ji bo alîkariya penaberên Efganistanê. سۆرب جو بایدن ئەمڕۆ سەردانی نیویۆرک و نیوجێرسی دەکات بۆ ڕێپەوەکردنی ئەو زیانانەی کە بەهۆی پاشماوەکانی گەردەلوولی ئێداوە دروست بووە گەردەلوولەکە ڕۆژی یەکشەمەی ڕابردوو لوێزیانای گرتەبەر و هەتاکو سەرەوەی کەناری ڕۆژهەڵات و بۆ هۆی گەردەلوول و زیان پێگەیاندن و دابڕاندنی ئەلکتریک لە ملیۆنان کەسان. بزابên paqijkirinê li wilayetên Newyork û New Jersey berdewam in. Li heftiyabûrî bahuza êda li wilayeta Louisiana dabû û milyûneha kes bê elektrîk hêlan ku wa heye bû demê heftiyan vekêşet. Fermandarê wilayeta Louisiana dibêje tin piştî 16 salan ji bahuza Katrîna ya sala 2005 hikûmeta federal 14.5 milyar dolar xerc kirbûn bo avakirina sîstemê bendavên parastinê daraw ji xirabtir nebit. Serok Joe Biden li roja îniyê seredana Louisiana kirbû da li ser ziyanan rawestet. حتا نها 100 ملیون دلار وک آلیکاریا راستوخو بو خلک لویزیانا پیشکش کرنه 500 دلار کتنت حسابین واندا دا کو سردریه دیگل روشا آوارته بکن. شارەزایên jîngehê pêşbîniya bahûzên xurtir û zêdetir dikin digel berdewamiya gerimbûna ava kîşweran. Cedric Richmond şîretvanê here bilindê serokî daxwaza kirdarekê derbarê jîngehê kir. باهوزن هر 100 سالان جارکی دهاتن نها هر 2 سالان جارکی تین بهستر و مزنتر و ایران کاریای زورتر شدیکه اگر هم تماشای نیویورک نیوجرسی و پنسیلوانیا بکین دوی کو خلق بزانیتن گوهرینا جینگه چیدبه کو ام دید ناو قانون خدا چارەسەر بکین لێدوی دەمیدا بە ملیۆنەها کەس بێ ئەلکتریکن و تشتێکی ئاساییە ڕێزên dirêj li berdem panzîxana bête dîtin ku jenerêter jê derê bitiniye bû elektrîkê bû gelek malan. Sînatorê wilayeta Louisiana Bill Cassidy pesna bersivdana hikûmeta federal da lê gote bernameyê This Week ya kanala ABC wilayeta wî pêdivî bi alîkariyeka zortir e. شریکین من فدرال و دری بون از پسن و سپاسیا وان دکم لی ما پدوی به گاز و الکتریک و خانیان هیا پشتینگی ما پدوی به پجراندنا قانون آجینگه هیا لآلیه که دی وره بیج خلکه دی روش باش با لی حتی 29 مه الکتریک نابه باهوزا ایدا پشتی لویزیانا کفتی برو باکور بچو بو اگرا پشتنا بکیمی و 49 کسان گلک جوانا جبر بلنبونا آوه لی نیویورک و نیو جرسی و پنسیلوانیا.
پردەبەرە مانڤیل یا نیو جەرسی پاشمایی تێنە هەلگرتن و باوەڕ ناکەن چ زیانێکا مەزن vê bahûzê li dîvxû hêla. Manuel vî demîdatek şêliyaye gelek kesên zîrek li vê derê dijîn û her yê dixwazît alîkariya kesê dî bike. Lê em nizanîn ev çawa çêbû, her ji nişka ve bû. Zabşah dibêje di bazirganên kirîn û firûtina xaniyan gotbûnê û heye avahî bikevne bermetirsiya afrabûnê lê bawer nakin ev çê bin. Lêvtinê piştî 8 mehan bahûza êda bi ser bajêrî da hat. Ew dibêjit bahûzê otomobîlên kardariyê wêran kirin û bi kêmî ve 4 metro nîvên avê xistine di nav malan da. فرانسا لسر زمان وزیر دارایی برونو لومیر گوت بو که روش اولکاری افغانستان پیوسته ببه بانگ که هشداری جبو یکیتیا اوروپی و ده روبروبونا گفاند او نکارن ایدی چاوره بن که امریکا وان بپاريزه. جبو رونی کرن و شیروا کرنا و مجارین ها کادار پیره ریوبری رخصنا کرد به سینورج فرانسای بریا سکایپ بمرایه دم باش ما مستکادار فرانسا دخوازه یکیتیا که اوروپی ده و درباره ده درباره روبروبونا ترور و وار بروانی دا چاوا با و چی بکه؟ دم باش در ماموستا صالح وجه تماشفاني وتبارب يعني تشروك نه مثلا افغانستان نها تنيج بربري نها فرنسا دخواست تشناغوك بامريكا تني بسري خو يان بدكشيا يان بريار بسري خودستان او يجبر جهزاوي خرط بو هزاوي سر عرضي بو وابي ديجي يعني دمان بچارغ وك ويبكن مثلا دمج سوريا جرى اول وقت سروك امريكا ترامب فكشيا نبدلي فرنسا بو فرنسا قالك محاوله بامريكا كرج بو بنكشي امزانين قشي نتيجه وينا سري كانيو جريسبي كت بن داغر كريا دولتها تركدي فرنسا نبدلي بول في اشكال فرنسي بفيرنجي قوتل لافغانستان جي عينا شروكي تشيبو امريكا خاص كفكشي لفرنسي اوروبيا يعني بكشاندن لنب فيرينجي ولو عجله وك خلكير دنيا هات خوياني كريم رافيني يعني شكستن ورافيني قريب برنج كيدي بكشيانا فرنسا مصالحي الدنيا تابي هي شل رجلات نافين بافريقيا باسيا فرنسا بخواه هزي وي هنجي دربي فرنسا لرجلات نافين جي هي لافريقيا جي بخورتي هي لاودو خوازي هزك اوروبي بيجبوك مثلا نافي وينا باوروبياره وخرط يعني باشه كيكي كذا ام ديزاين كو اوروبا يعني اوروبا وكو يكيتي دناف غير فرنسا جي هناك ولات الدنيا بهز هنا وكو المانيا د سري وليستيدا يعني چما فرنسا چما سروكي فرنسا ايمانويل ماكرون بهتر فان غافان دافيجت فان دمي داويدا يعني تشكي ديروكي هي روشا فرنسا بريطانيا كاسنيكار الدنيا تبي اب كاسي بريارا جبو دنيا تبي دستين فرنسا بريطانيا امريكا نودا كتي سرساحه ما بشتي شر جهان يكمين امريكا اوجي يعني اما ازواد بينم بريطانيا رول دا امريكا بوك بنافي وي بيشتغل يعني اساسا فرنسا بريطانيا جحم اتفاقات جهاني كيفن حتى روجا ايرو مثلا بجيتين سايكس بيكو بلوزان شخوات تشتن قلب تشتي ايق وشارتي درناخن فرنسا ويرولا خوي كم ديس دخوازي فقرين بخورتي وجا سروك ماكرون جي دسبيكا هين بري قدر كفي وي لسر مسألة تركيز كر يكيتيا اوروبا بخورت بكي كسي قرص بتخوازي جي در كفي برا در كفي لي يكيتيا اوروبا دفي هبه فرنسا دفي وقر رولا خوي بري وجي وقت بي خودی گوتن به د مثلا دنیا تریده جویه که فرانسا نوک آلمان پروید بن رولا پشتی شهر جهانی دویمین و شکراندنا هتلر براستی شروط لسر وهانه نکار تقرار بستینن وش خود نوا خود جي قالك باشه ببورا مستكادار يعني يكيتي اوروبي وفرنسا دنا فواندا چه قصد کارن راستی دوری يعني به پاراستنا امریکای بردوام بکن دواره بروانی دا کارن يعني براستی جي ارتش که چکن لشکرین خو برهف بکن يعني تا کجان استی او تو شیان هنکو بی آلیکاری امریکا و یکی بکن يعني ادبيوي قاربن جبل لافريقيا برين هاو قالك جياجي فرنسا كرو وخوات كرو تاني بو بيكيتيا اوروبا جي
وقت كر لي أدبي وقت جابا أب هسي ببي وأمريكي جي في مثلا خوش فيهم بكن إنه جار كده بهبرة كتنجي كده التحالف ناتو ب أمريكاني كار بريالي وخب سنة وخمسين يعني بشي وهم عسكرية هم سياسية عسكري أو خوازن جبه هزي شيكن ومثلا سياسي جي ومساجك أشكري جي أمريكا جبرق سردانا سروق ماكرون جي عراقي وكردستان تايبات أشكرقو أمريكا فكشي فنكشي إيما أم دمينين يعني أبجي بخورتي هاد قلتن حال أوجي ما مستقدر أجر هفريزيك بأمريكا رد درباري حتى بدولة القرص بيجي أمريكا وفرنسا فيه زي شكل أوجي ديسا هفريزيك وقت موجود بأمريكا يعني نفرنسا بالتاني خوافي كاريد كحر حال هفريزيك في درباري ده هي درباري شر ترور ده أم تزانين كأوروبي جالك بترسن في درباري ده وش خوا خافتن إن وزير الدارية فرنسا جي في درباري ده بنياني دناوا فرنسا دا اف چقاس جهه ناکوکیه دناوینا بیجن پارتیین سیاسیین فرنسی دا کو هناك رنگ هناك دستلاتدارین هریم را وک نمونه بشار اسد دانوستاندن دیکن کو دستلات فرنسی وی کی ناکه اف یک چقاس جهه ناکوکیه دناوینا پارتیین فرنسی دا يعني جبوفي بريارة عسكري وتنا ناكوكي تنا بن جبرق تشابي فرنسا جي دخوازن اب هذا طبعا حدث بمفهوم يقع وكسي راستي فرنسا جي يعني اوجي خوازن قاوي سبب ناد خوازن جهزك وجات تاني فرنسي بي وبخورتبون بي وابوريا ومصالح فرنسا لحدري بباريس مثلا ناكوكيات تمجي وهبن حتى يعني وقت مثلا جبو مسألة سياسي جبو اختلاف درخن مثلا انتخابات ما انتخابات هذه ويحر بين سر زمان ويحر بيجين ليه يعني غور خوندنا سياسة فان بارتيا تشكاسي ايدا سردار بيانجي ايد خوازن حكم بقرن براستي وتناكوكي او مازنتنا بالتالي ناكوكي قدر كم تاني جبو انتخاب دم انتخابات هذا ما مستقدر پرسا من داویج بر وقت ما کیم بویه فرانسا تاکیجان استی آماده یک پنابرین افغانستانی ورگره اگر پیلک مزنا پنابری ج افغانستانی دست پی بکه اگر تو کرتی برسوام بدی يعني فرنسا قلت حتى 20000 كاس از بقرم مثلا نبي 20000 كاس مثلا وتشقى سفيكا غتي بيليستين تايبت مثلا جي دولات ترك باش تيجي مطار كابول بقري وتشقى سفيكا غتي بيليستين وتشقى سوي وقت مثلا عين جزم جو اوروبيا بستين وتهديد بيربك مثلا ما هين مثلا هين قال كيزرال نبو انا فرنسا اشكال خالد زلال بو ما مستقدر بيري ريفبري رخصنا كرد بسينور تش فرنساي بمرابي جالكس باس بس خوش نزیکەی مانگێکە ناوچەی باشووری تەلتەمر لە لایەن تورکیاوە تۆباران دەکرێت هەسەدا دەڵێیت ئەوان پابندن بە ڕێکەوتنی ئاگربەست بەڵام تورکیا بەردەوامە لە ئەنجامدانی هێرشەکانی ئەم راپۆرتە باس لە بارودۆخیەم دوایەی ئەو ناوچەیە دەکات. ev der bingeheke Meclisa Leşkerî ya Siryaniyê li başûrê Tiltemirê gotkeve navbera Tiltemirû Hesekê. Şervanên Siryanî di amedebaşiyê de ne ji bo egera bersiva çi êrişeke Tirkiyeyê. Ev der jî kerwaneke hêza Rûsîye garantora peymana Soçî Agirbestê di nava Tiltemir de derbas dibe ber bi Eyn Îsa ve. Ev der jî Bakurê Tiltemirê ye. Xeta navbera artêşa Tirkiye û hêzên Meclisa Siryanî ya Leşkerî got jêr sîwana Hesedê de ye. Ev heyama meheke ye. Goto barandin berdewam e û Hesedê dibêje got Tirkî bi nesaziya herêmê armanj digire ta ku bêdîviyên jiyanê tune nebike û xelkên deverê koçber bibin. Elmam dînoyê bêxesra dû xabor Tirkî dû dibistan şaredariya Tilwert firna Zerganî û xeta kehreba Teltemir û Zerganî bi topan armanj girtin. Ev li dijî zagonên nêfneteweyî û parastina deverên karûbarên mirovî ye. Bajarê Tiltemir ber bi bajarokê Zerganê ve sedrîcehiya 20 kîlometr rojane bi giranî tê tobarandin. Li gorî serjimarên dawî got encam de nêzîkî 105 malbat xelkên xeta navber derbeder bûne. Lê bi giranî tobarandin li aliyê Zerganê ye. Ev bingeha Rûsîye li Tiltemirê. Guhin caran topên ji aliyê Tirkiye ve li qiraxa wê jî dikeve.
لناف باجارê Tiltemer jiyan normal e goniştecihê wê hewl didin got rojane bi rûdanên şer re jiyanê bikin û ji bajarê xwe dernekevin. اللي مترسين دناف ملت دي تشيدبي لو كون زانت باجارة التمر حتى رجع إيرو وكولاتيه وقش بجي خونة وحركتها سازية وملت بشكل كي طبيعي داخواز جي دولة ناف نتوي السيرفي روشا التمر بشكل كي جدي وعاجل بسكنه دسبي بك دولة تركو تشت بفان إيريشا مترسين هنا كومكوجيني برمزن منطقة تشيدبي. Tiltemer gocehekî stratejîk e li ser riya Infore û çar bajaran bi hev girê dide Qamişlo, Serê, Ganiyê, Hesekê û Helebê. Ji bajarokê Tiltemerê heta ber bi Zerganê ve li ser derîjeya 20 kilometran rojane bi giranî ji aliyê Tirkiye ve tê tobarandin. Xelkên Tiltemerê dibêjin got ew hêvî dikin ji garantorê Soçî û Oktoberê got fişarê Tirkiye bikin da ku va êrîşan rawestinîn. Zana Umer dengê Amerîka navçeya Tiltemer. إسرائيل إيرو سيشمي قوت وإيريشن عزماني برن سر بنجهن لشكريين حماس لكرتا غزاية والجور داخويانية كارتشا إسرائيلي أو إيريش برسفا بالون آجرين بون كو هاتبون شاندن بو إسرائيلي ارتش قوت بنجها كرنا مشكان وبنجها كحماس بخواد ناف جهن آرمانج جرتي دابو ورابورتان بحثا تزيان مروفي نكر روجا دشمه به سدان آلیگرین حماس لغزای در کتن خو پیشاندانان و چکدارین گروپ بالون آگرین شاندن اسرائیل وکو پشتگیری جبو 6 گرتین فلسطینی که زندان که اسرائیل رویابون و اسرائیل دست به اپراسیون که کرج بو گرتن آوان. باجاری هرسنبرگ سالانه فستیوال که لدار دخه که گلک جوره چالاکی تیده دبن و هجماره که بر بچاو یا خلکه لی آماده دبن و ای سال تاوی مترسیا ویروسا کورونای دیسا خلک با آوائی که مزن بشتار بو آگاهی بهتر دوی راپورته ده. فستیوالا کلتوریەکەی شاری هاشمبرگ قەرەباڵغی هێنایەوە نێو سەرکەری شارەکە. بەشدار بووان ڕۆژێکی پڕ جۆش و خرۆشیان بەسەر برد. بێرە چاوکردی خۆپارێزی لە کۆڤید-19 کە هێشتا لە دروێنەکردنی ڕۆحی مرۆڤەکان نەوەستا. بەشی منداڵان دیارترین چالاکی فستیواڵەکە بوو کە هێشتا خەڵکێکی زۆری کلتورە جیاوازەکانی ئەم شارە لەم ساڵدا بێدەنگیان هەڵبژاردن. ویستومانە شوێنێک بۆ منداڵان تەرخان بکەین کە بتوانین چالێکیەکانی خۆیان بەڕێوەبەرن دوای 2 ساڵ لە سەردەمی پەتاکە کە لە ماڵەوە خوێندنیان و خۆپارێزی. زۆربەی منداڵەکان لەم فستیواڵە بێماسک بوون. ڕەنگە بۆ ئەوان ڕۆژێکی جیاواز بێت چونکە لە قوتابخانە ماسک بەستن بەردەوامە. من لێرەم گۆرانی و موسیقای زۆر خۆشی لێیە هەروەها خواردن چالاکی زۆر هەن بەسەربردنی کاتێکی خۆشە بۆ هەموو کەس. ڕەنگە بۆ خێزانەکانیش ئەم ڕۆژە دەرفەتێکی ڕەخساندی بێت بۆ پێکەوە بوون. زۆر خۆشە شەقامەکان بەسراوە منداڵەکان دەتوانن بەم ناوەدا ڕاکەڕاکەی خۆیان بکەن و پێبەست ناکات ئێمەش وەکو باوکو دایکلیان بترسین داگشتی چالەکێکی باش بوو. ڕۆژێکی بڕ چالاکی لە سەنتەری شاری هاشمبورگی ویلایەتی ڤێرجینیا گوزەرە ئیدی دەنگی پیانۆژەن و گۆرانی بێژەکان و سەماکردن تا ئێوارە ئاوێزان بوو. ساڵی پار کۆڤید-19 ڕێگەی نەدا فستیواڵە کلتوریەکەی شاری هاشمبرگ سەر هەڵبێنێ. ئەم ساڵ وێرای مەترسیەکانی کۆڤید-19 قەرەباڵغی و هاتنی خەڵک لە زۆر شوێنەوە وەڵام دەربوو. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا شاری هاشمبرگ ویلایەتی ڤێرجینیا. وەریا گەنجێکی خاوەن پێداوێستی تایبەتە و کە ڕۆڵاڵە بەڵام ژینگە پارێزێکی کاریگەری ناوچەی خۆرماڵە ئەو لەو بڕەپارەکەمەی کە حکوومەت وەک خاوەن پێداوێستی پێدەدات دەچێت بە تانکەر ئاو لە خودی حکوومەت دەکرێت و دەچێت ئاوی ئەو نەمام و درەختە گەورانە پێدەدات کە لە شقامەکاندا بەهۆی ئاونەدانیانەوە بەشێکیان وش بوون و بەشێکی دیکەیان مەترسیان لەسەرە وەریە دەڵێت تا پارەم
پێ بێت هاوکاری ژینگەیەکی ساوزم. وریا حەسەن گەنجێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و نەدەتوانێت قسە بکات و نەدەشتوانێت ببیستێت. ئەو هەفتانە 2 بۆ 3 جار لەو 120,000 دینارەی کە تەنها سەرچاوی ژیانێتی و حکوومەت پێی دەدات وە کەسێکی خاوەن پێداویستی تایبەت بە تەنکار ئاوی لێ دەکرێت لە حکوومەت و دەچێت درەختی سەر شەقامەکان تێراو دەکات. وریا بەدیدێکی دیکەوە دەڕوانێتە کارەکەی و دەڵێ بەلامەوە گرنگ نییە کێ دەبێت ئاوی ئەم دارانە بدات. من پێم وایە ژینگەیەکی بێسەوزایی ناڕەحەتی گەورە دەهێنێتە بەردەم هەمومان. وریا دەڵێت تەنکەرێک ئاو لە نێوان 45,000 بۆ 50,000 دیناری عراقی دەکڕم. نانیش بۆ شۆفێری تەنکەرەکە دەکڕم. دەگەڕێم کام دارانە زۆرتی نویان بێت من ئاویان پێدەدەم. مام عومار خاوەن تەنکەرە و وریا تەنکەرێک ئاوی لێکڕیوە. ئەو دەڵێ هەر لە حکوومەت ئاوەکە دەکڕێت. لە گیرفانی خۆشی پارەی کرێی گواستنەوەی ئاوی تەنکەرەکە بە ئێمە دەدات. ئەمە ئەخۆی ئاوی شارەوانی ئەم دارانە. ئەمە تا ئێستا هاتوو دای من ئەپارڕێتەوە بۆ خاتری خوا بیکە بە خاتری خوا ئەو دارانە گەشی بوون و گوناحە و ئاوم بۆ بێنەوە ئاوم بۆ هێناوە 2-3 کاروان ئاوم بۆ هێناوە. ئەویش گوێ نییە کە ڕوولاڵە زمانی نییە ژنی ماڵی مناڵیشی نیە لە ماڵی باوکێتی لەوێژی ئەتر ڕۆژانەی بەم ناواسەری ئەم دار و درەختانەکە پێی ناخۆش ئەم درەختانم گەشتی بنمە ڕاستی. پارەی ئاوەکە ئەم خۆیدا هەتا لە شارەوانی پارەی ئاو هی شارەوانیە شارەوانی پارەی ئاوگەشتی لێ وەرەگرن. ئێستا حالێن نیو تەنکەرمان هێنا 5,000 لێ وەرگرت. وریا لە دایکبووی ساڵی 1970 ناحی خوڕماڵە و تا ئێستا نەچوەتە ناو ژیانی هاوسەرگیریەوە. بە زگماگ نابیست و ناگفت بووە. لە ناو خێزانەکەشیدا چەند براو خوشکێکی دیکەی هەمان گرفتیان هەیە. بەڵام ئەو دەڵێ من لە پێناو خوددادا ئەم کارە دەکەم و تا پارەم پێبێت بەردەوام دەبم. فەرحان هەورامانی دەنگی ئەمریکا ناحیەی خوڕماڵ. نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا. شەوکە تووتکان لە تەمەری 12 ساڵیدا ناوچەیەکی هزمانی سەر بە شاری کارز لە گوندی کارز بەجێدەهێڵی و ماوەی 40 ساڵە لە گەڕەکی تورگۆترێسی شاری گەشتیاری بۆدرۆم دەژیە. تووتکان لە ماوەی 40 ساڵی ڕابردوودا کاری زۆر دەکات و تووشی کیشە و گرفتێکی زۆر دەبێتەوە، بەڵام دواتر لێرە نیشتەجی دەبێت و ئێستا خاوەن هۆتێلێکە و لێرە لەگەڵ خێزانەکەیدا کار دەکات. شێفکێت تووتکان di 12 saliyê xwe da ji bajarê Qersê navça Qaxizmanê li gundê Kêrsê derketiye û 40 salek û li Bodrumê taxa Turgut Reîsê da jiyana xwe didomîne. Tutkan dema behsa ji Qersê derketinê dike dibêje li Qersê gava yek biçiya Rojavayê Tirkiyê piştî vegerînê potînê wî û cilûbergê wî digoriya. Me jî bi ev kesan xwezî pêda anî. Derketina min jî li Qersê hinekê bi van xwezîpêyan nabû. Şevket Tutkan di sala 1979 da pêşî diçe İzmirê û salekê li vir dimîne û dûra tê Bodrumê. Qersê 40 sale beriya veya hatin. Qersê hatime İzmirî salekê digema. Ez û hundirê mal derketim.
12 ساعتی خود از مال درکتم ام زیارم تاده خود نوی داری مام yani. Tutkan bi tena serê xwe demahê zarok bû li gel malbatê veqetiyeye. Ew vê yekê bi xizanî û tunebînê ve pênasê dike. Tutkan dema hatiye Bodrumê jî tûşî gelek keşiyan bûye. Jivana yek jî Tirkî nezanîne. Ew dibêje ez hê zarok bûm li ber nezanîna Tirkî min ji kar avêtibûn. Yani ev ziyareti tinebut diyor yani. Ev Türkiye'yi zahmet de. Gerçekten ev ziyaret vidari, tinevidari. Özellikle tinevidari Türkiye'yi ona tineva. Ben sıkıntı o mzav kışand. Armanca Şevket Tutkan bidayetê ew e ku hin peran kom bike û biçe Qersê. Lê piştî ku dest bi avasaziyê dike êdî li Bodrumê taxa Turgut Reisê dimîne. Tabii yani me yaşantıya medde bavê xwedî tu cînartî, hevaltî, düristî vê derê tune me ji gel me hinekî bixewitin çend qurşa bizîne memleketê xwe yarê xwe. Heca paşê dîna xwe de înşaat da xewitin. Paşê min înşaat çêkirin, îşê min înşaata da zefrin bû. Şevket Tutkan 40 sal li vir bêjî lê ew her gav bîriya axa xwe dike û carna jî diçe Qersê. Lê ana ew êdî xudanê hotela Kumsalê ye û li gel hevjîn û zarokên xwe vê derê dixebitîne. Paşê ez malya xwe ziyar entê de dixebit em xwe îşletmiş dikin. Genelde Türk jî têne, Kurman jî têne. Kurman jî alî me têne em dû jem Kurman jî baz daha zav sevinmiş dibin. Xwe güvende dûnin. Şevket Tutkan 40 sal berê gava Jimal derket xiyal nedikir ku wê bibe xudanê hotelê. Lê ew ana di teniştê behra Egeyê da bi malbata xwe ra jiyana xwe dimeşîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Turgut Reis, Bodrum. Malbateke Astralî şahiya vegera bi silametiya kurê xwe yê 3 salî kir ku 3 rojan li daristanekê winda bûbû. Helîkoptereke polîs roja duşemê Antoniyê otîstîk nêzîkî 9 kilometrekê li dûrî mala wî dît ku li ber coyekê avê dixwast avê vexwe. Bi sedan kes li zarokê ku nexweşê tenêbûniyê ye û napeyivê digeriyan. Ew roja înê ji mala xwe ya li bakurê Sydney derketibû û winda bûbû. Çîroka wî bandor da ser gelek kesan. Destelatdar dibêjin zarok di tenduristiyeke baş de ye lê hate veguhestin bo nexweşxanê ji bo çavdêrî. Bînerhêja Kurdkirnişên vir îro bi dawî hat ta cara bê her şad û bextewar be. Bimîre xweş.